Bania tenrong lam ya kajing kabaki ya kando deki para nongnya akali. Kibala syam jing kabakum kene kapor baki miyoshu ban lek kamai kaji dak banyak kali kamai. Henne kasngi ka arterik ujumang kanong po sumo Owners and Driver Association kala penlong jing sam marbam syabaro ki driver ki badan hapo kasunjuk jongki. Hapo kasunjuk ki don hadu lightly ki unit kata kamau hati sning bat nong po. Haka bakila sam syabaro ki nongnya sumo ki badan halaki jongki unit. Nakaliang ki nongnya sumo ka NSODA kila tenrong lam megajing kinongnya sumo daga basam du kau upan bot udai kenang ba kinongnya sumo kinyo ban ba maka bagum kani kapor badan kani ka pakhang sinong bat makiru kum kinongnya sumo kimyo ban mi surok nakabenta ban lek kamai bat ban besai ka yeng kesem Sion kang hitap ka kuman nomor yung ila sami na kau nomor ba ini kita driver na ta arbna juna bakinyo suban kamay hamtam marba hamtam ki kamay ki adu ya bar khat ni na kalim option idon ki susunai nomor ila lot sap na option bang sami no kau kan udai terkat bal anu donation na kalim WMLE kumba jason molong ila no tir kat ni ka option nata kadang ngila bersama dengan kau mentaksi hak ne coronavirus nomor kecing jenjar kimde ke ba jenjar kum kita bar ke bola mensi kile kamai kila du on kamai berosi benai tam kila songyeng songsem kinyo su ba le kamai nata kadang bang le ekene makin yo bang ni ra makin yo ban bam bandi kayeng kesem haduk makin dari kasih bantamai. Ini berkait mentang ilak bentuk mana kau nak option berok kita hanya mentang cispa arpungut dan dari ilak bentuat berok cispa arpungut nomor penyoyok mentang tambah tempat di ibadah jason molong. Bat ni nak kuat.